Kejengwan yang kenduk jengi minta ya Deputy CM ni tolong habis dia baka jing penjenjar nak yang ke district council ya pak habis dia baka kejeng siu ya ke professional tax. Teman nak try kali nani ki buat lagi nong try kam ladi simet ru ki habdan kam hi ban siu ya ke professional tax. Dia kejeng penjenjar dong ke council yang ki tax payable sa ke council kolong ba man tahu senam kan. Si trik April ajar apa? Kemudian kajing bahasa online kedai bah apply jun sen sai bana ke tangkata. Kata. Nomor boleh bagi klaim penbiang lupa ki dokumen senang ni. Hajing sisa ya kirin wali lai lada kitang sutai tang ya kertang bagi kod mensiu lah di benda. Ngi jusiu ki kod kali lan ngi jusiu ki inu jing siu online. Kemudian kibaslam utam hapus tengah tala ada. Ndai ko makalong mantap pada hang ni haduk hablai haduk terusin teh ngi hapan biang mangiti ki kod kislaya konsil. Kat baka konsil pada kelak dan lupa ki kod kislaya ke jung. Hajing sisa ka di konsil ke ban